सर आज जो इस वजह से यहाँ पर जो मीटिंग हुआ, आज हमारे इधर जेट ब्लैक डायमंड अगारुड LLP, ये इनोकुलेशन कंपनी है हमारा, त्रिपुरा में हम लोग इनोकुलेशन कर रहे हैं बहुत दिन से। फिर भी आज ये अनाउंस कर रहा हूँ हम कि त्रिपुरा सा अगारुड का साथ मिल के 20,000 आगर ट्री फार्मर का हम इनोकुलेशन करना चाहते हैं उन लोगों के साथ मिल के, और फुल्ली इन्वेस्ट जितना है वो हमारा जेट ब्लैक कर रहा है। तो ये सबसे अच्छी बात है, इधर का नौजवान और फार्मर जितना आगे बढ़िए और जेट ब्लैक और त्रिपुरा का साथ जुड़िए, इकोनॉमी बहुत अच्छा होगा और ये बेहतर टाइम है इनोकुलेशन करने के लिए। सर अभी तक त्रिपुरा में कौन सी जिले में ये सोसाइटी फॉर्म हुआ है? हाँ, ये जैसा ये डिस्ट्रिक्ट तो पता नहीं, नाम नहीं आ रहे, लेकिन हो रहे बहुत हर जगह में हो रहे, बहुत अपनी है। साउथ में, नॉर्थ में भी है, कैलाश और धर्मनगर जैसा है, हर जगह में आदमी आगे बढ़ रहे और ज़रूरत है आगे बढ़ने के लिए। आदमी को पता नहीं है, पता करने के लिए हम लोग इधर ऑफिस भी करेंगे बड़ा अगरतला में, और आप लोग का गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया, ये जो अभी काम कर रहे हैं आगर के बारे में बहुत अच्छा काम, तो इसके वजह से हम लोग आके और बड़ा प्रोग्राम करेंगे और इन्वेस्ट भी चाहता हूँ और बड़ा करने के लिए। आप लोग आगे बढ़िए, आप लोग भी मदद कीजिए, और हमारा कंपनी ऑलरेडी इंटरेस्टेड है त्रिपुरा में, बहुत सारे ट्री है। सर अभी तक कितना प्लान इनोकुलेशन मेडिसिन अभी तो अलग अलग जगह में कोई 200, 300, 400, 50 ऐसा करके अलग अलग है, पार्सनली कर रहे हैं फार्मर लोग मेडिसिन लेके। बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में जिधर जिधर है आदमी अप्लाई कर रहे हैं, रिजल्ट अच्छा मिल रहा है। सर आगे इसका प्लान का आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है? फ्यूचर में देखिए हमारा तो टारगेट है मिनिमम कुछ बड़ा करने वाला है, हम अभी अनाउंस नहीं कर रहे। वो कल उधर कॉन्फ्रेंस है हमारा, आपका गवर्नमेंट ने उधर पोलो टावर में हमारा कॉन्फ्रेंस है, उधर अगर कुछ बात रखना चाहता हूँ तो ठीक है, उधर अनाउंस करेंगे, वरना बाद में आके हम लोग कुछ बड़ा करके बड़ा करने वाला हूँ इन्वेस्ट त्रिपुरा में, आप लोग को यही बता रहा हूँ। तो इधर का नौजवान और फार्मर सब लोग आगे बढ़िए और हमारा से जितना हो सके आप लोग ये लाभ उठाइए। हम लोग तो आगे आप लोग कह गए, तो आप लोग आना चाहिए, और ये अच्छा बिजनेस है, फॉरेन बिजनेस है, मार्केट बहुत बड़ी है इसमें, प्रॉफिटेबल। सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम तमजीद अली, मैं मैनेजिंग डायरेक्टर जेट ब्लैक डायमंड अगारुड LLP। इसका हमारा आप लोग देख रहे प्रोग्राम बहुत दिन से हम लोग लाइव कर रहे हैं और कंपनी का अच्छा रिजल्ट। थैंक यू सर। Good morning to everyone. Ani Bumungken Naresh Uchoy, presently Tripura Agarud Society ni secretary. Eko tabuk chung omo Black Jet Diamond ba chung contact laika chung borok ba tie up laika. Tumani ke omo Agarud wo chini Tiprasa borok ko bang ma chung omo bai chini lifestyle change klaimano. Chung omo no once goi chung borok bai yak join laika. Chini borok chini tofa no tisawani bagai chung no sekang tabuk Tripura ni bisingo chung no sekang Jet Black Diamond bai chung yagrom nai inke chung tabuk chini plan office tongo Santi Bazar Bokafao noro muchung khainke oro bo contact lai mano hambai contact number asura ne inke tai chini Sana kata chini tabu kubang mabufang no chung inoculation khlai tongo agarwo chini mane Tripura bisingo 5% ke naturally form ongo omo bisi bag nujago chini not dige haipuno tabu 95% agar inke
mungsa chugi angoi thango haini bagai chung tabuk scientific artificially chung bithiman kha omono push khlai khainge chung omo bai 100% result mano e omoni bagai chung tabuk almost 100 above khlai kha chung boro bai tie up khlai mani to kom somoy haini bagai chung mane asuk kubang khlai me yakho tomani inke watini daratei bo chung kisa chini samo kisa uklogo ongoi tongkha buskan ni hasingol nong ni ogung ko ni mothani bu khak dei nong ni sikla na magai nai nung tam to chung wansok mani tongo kubang ma tomani ke chini chung jo to jaga o nai ne phuno chini tipra sarok especially chini bo indigenous borok rao uklogo ma kalai tongo omo mane opportunity no na kha inke borok buskang thangjak nai especially lifestyle chung change song mano je mu chung ma samung bo khlai man nai borok haini bogoi ang mane kubang ma borok no encourage khlaiwo chung rubber ni sai omono chung ta kisa importance ro we omono chung kaiwi khlai kha inke chung kubang ma chung oroni advantage man nai chini lifestyle change khlai man nai bahai ke chen sung nai chain songnai tumani inke chini borogo kubang ma rubber ro khlaiwi tongo inke rubber ni chung one sogoi nai kha inke chini rubber at least 5 to 6 years nango chung rubber butoi mangwani bagai chini orobo same no omo agar no kai kha inke 5 to 6 years inke asuk ko omoni labor bo asuk nangya chini ko chung 100 approximately chung 100 ko bufang no chung inoculation khlai kha inke oro almost 70 to 80 lakhs chung kamai khlai mano hani bogoi mane ekdom omono rubber ni sai omono kai khainge taibo profitable ongnai obbo phangkai mani le ne rabat kai khanga to sampoti mano na bujiye rabat kai mani ke sangpo phangma poti maro poti ke sangmo agrobo phangkai khangke ne kono ki bothai thalnai na poti thalnai na bukor thalnai bili samtamo obbo phangni obu phang ni ke actually bon ke use khlai jago aromatic ni ke medicine aromatic khlai ko ba ma des outside of India omo belai high demand haini bogoi tuma chung omono medicine bufang bisingono push khlainai inke oro kaisa fungi form khlainai inke omo tuino chini resin formation ongnai bufang bisingo inke omo resin no baire market ong kha inke belai dam ongoi tongo haini bogoi mane mostly bufang ko resin push khlaiwe omono no use khlai jago mane abono bili bothai ja na bukorta bukuria bufang bisingo push khlaiwe oroni chips sanam jagota chips je form khlaimano omono phal jago pai thogo sini hasteni je ti prasar uklo nola tang ko prasar nong tung nong chini specially chini bukum barano na sasinai tumani inke chung omono chung poila nakha chung kubang ma research khlaiwino chung omono chung step nakha omoni bisingo ang norono ko kacharna muchung mani inke phaidi joto chinti prasa agarut society tongo chung chuba churonai norok chungbai contact laidi inke oroni tuino chini chungje kulugui tongmani chung especially financially chung oroni overcome khlai mannai takone mo ani bumungkhen naresu choi tiprasa agarut society ni secretary kaminke kamingke korbugo rangachara parao inke Gumuti district kalai tabu kubang mabu phangno chung inoculation khlai tongo agarwo chini mane tripura bisingo 5% ke naturally form ongo omo bisibag nujago chini not digging haipno tabu 95% agaringe mungsa chugi angoi thango haini bogoi chung tabu scientific artificially chung bithiman kha omono push khlai thange chung omo bai 100% result mano e omoni bagai chung tabu almost 100 above khlai kha chung boro bai tie up khlai mani to kom somoy haini bagai chung mane asu kubang khlai me yakho tumani inke watini daratei bo chung kisa chini samo kisa uklogo ngoi tongha buskan ni hasingol nong ni ogung ko ni mothani bu khak dei nong ni sikla na magai nai mung tam to chung wansok mani tongo kubang ma
तो मानी के चिनी चुंग जो तो जगह उन नाइने पुनो चिनी तिप्रा सारो स्पेशली चिनी बो इंडिजिनस ब्रो कोरोग्रा उक्लोगो मा कलाई तंगो ओमो माने अपॉर्चुनिटी न ना खाइन के बरो बुसकां थांजक नाय स्पेशली लाइफस्टाइल चुंग चेंज संग मानो जे मुचुंग मा सामुबो खाइ माननाय बरो हाइनो बगोयाव माने गोबां मा बरक न एनकारेज खालायो चुंग राबार नि साइ ओमनो चुंग ताकिसा इम्पोर्टेंस रवै ओमनो चुंग काइवे खाइ थांके चुंग गोबां मा चुंग रनि एडवांटेज माननाय चिनि लाइफस्टाइल चेंज खाइ माननाय बाहाय के चेंज संनाय चेंज संनाय तो माने इनके चिनि बरगो गोबां मा राबारो खाइ तंगो इनके राबार नि चुंग वान सगै नाय खाइनके चिनि राबार at least 5 to 6 years nango chung rubber butui mangwani bagai chini orogo same no omo agar no kai kai ke 5 to 6 years nike asu ko omoni labor bo asuk nanya chini ko chung 100 approximately chung 100 ko bufang no chung inoculation klai kai ke oro almost 70 to 80 lakhs chung kamai klai manu hani bagai mane ekdom omono rubber ni sai omono kai khainge tai bo profitable ong o bo phang kai man le rubber kai khang da sung puti man na do bo rubber kai man ke sung bo phang ma puti man puti ke sung mo agro bo phang kai khang ke do no ti bothai phalnai na puti phalnai na bukul phalnai beli samu tamo o bo phang ni ke actually bon ke use kai jago aromatic ni ke medicine aromatic like ko ba ma des outside of India omo belai high demand high ni bagai tuma chung omono medicine bufang bisingono push klainai inke oro kaisa fungi form klainai inke omo tino chini resin formation onai bufang bisingo inke omo resin no o baire market ong khainke belai dam ongoi tongo high ni bagai mane mostly bufang ko resin push klai omono no use klai jago mane abono dini bothai da na bukurta bukuria bufang bisingo push klai oroni chips nam jagota chips je form klai mano omono phal jago pai thogo chini hasteni je ti prasado kurongla tang kok sarnam sungnong mothon mote chini specially chini bukum barano na sasinai to mani ke chung omono chung poila naka chung kobang ma research klai wino chung omono chung step naka omoni bisingo ang norong kok sarna musulmani ke phaidi joto chinti prasa agarut society tongo chung chuba churonai noro chungbai contact laidi inke oroni tino chini chungje kulugui tongmani chung especially financially chung oroni overcome klai manai takune mo o ani bumungken resu choy ti prasa agarut society ni secretary coming ke korbugo rangachara parao inke Gumuti district kalai